Swastiastu, Li. Yan donar gogong nih. Oh, nata gogong eh. Udah di jeng iki. Banyar kinan iku, Bli. Nah, Ayo mata semua Li. ini wali eh. Semangat jeruk. Semangat jeruk. Semangat jeruk. Weh, serang. Bangsat. Bangsat. Weh, serang. Semangat jeruk. Semangat jeruk. Ih, keleng. Redulin sumbangan no. Kene muka malu. Dia mau ngejas anjing. Bisa masuk mah. Keleng panjangnya dah. Mau lah nih kita. Neng. Nah, hujan nih cibetan itu. Pasti cimengka bawa marucang untuk sumbangan mai. Jangan ada sinyal itu ngelek-lek manyuin cai. Penyen kang nawang cibetan hoyong. Kadang pemudaan yang di Banjar ngawogo. Adi ciyumah hoyong. Bah, sing dengar berita. Kadang tahunan jani dihimbau. Sing dadi nggak gogoh ci. Anak ujang nih tahun jani. Adi bisa sendiri ngawogo. Jani kan imang pemilu, pasti memicu keributan ci. Emangnya ke pemilu, gogong cangker bang nyoblos ya? Oh, Ci. Oleh pemerintah subuh dihimbau ci, sing bangnya gogoh. Cecek gogosan. Bang sing nulian gogoh dari rusuh ci. Kene nah. Sing Yulian gogo kalau rusuh ho, ane ngerusuh tuh jelemane ane pete boyo-boyo ane ngerusuh Ci. Oh, Ci. Ne jani kan bertradisi rago ne Ci. Mau gimana pun harus tetap dilestarikan Ci. Oh, Ci. Jangan tradisi budaya Bali itu disangkut pautkan dengan politik Ci. Oh, Ci. Sejak awal kan Ci untungnya. Oh saja aja gitu ci. Man gitu cak mabar lu. Kemabar apa Ci? Mabar main game. Cangke nyerang sama Gusion. Sejak main gen-gen, main tulungin tiba-tiba ngayogo di Banjar nih. Ah lek cang ci. Boleh kenenen sama nulungin tim Pali Banjar. Ada cang jadi main game. Wah, jadi lemut duluan saja. Kene nah, sekiwalo kayak cing anten, dosan cing itu tulung ngasih pemudane ngedekorasi rumah Ci ini nah. Tuing kusion kan orang cing nulungin. Thank you.